Mwiriho abakunzi ba BBC. Uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri ku buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagore. Muganga Gaspard Ntahonkiriye arakomeza atubwira ingaruka za bumwe muri ubu buryo, cyane cyane ku bakobwa bakiri bato. Uburyo bwose bumwe bugira ingaruka nyinshi zitandukanye, ariko uko byagiye birakurikiranwa bikagaragara ni uko uhereye kuri imwe twita bimwe byo kuzibira ugenda uja muri imisemburo, niko ingaruka ziba nyinshi. Ni ukuvuga ko ingaruka nkeya cyane tuzisanga muri bwa buryo bwo kuzibira. Ntibuze uti nk'agakingirizo nta ngaruka mu buzima bw'umuntu kagira, hari ya spermicide, hari twa dukombe twavuga, niyo kabaye kagasterire ka kwivure kagasterire gasanzwe kagasterire k'umuringa nako nta ngaruka nyinshi kagira. Ikintu cyonyine twavuga kuri izo mekanike nuko ziba zigoye gukoresha, kubera umuntu atazikoresheje neza ntizikora. Wagera muri bimwe bikoresha imisemburo naho ingaruka zikaba nyinshi cyane. Nkizihe ingaruka? Niyo tuvuze imisemburo si imwe, tubifate nko mu migwi ibiri kugira byorohe. Mu misana imisemburo ihambaye ni ibiri, umwe ni estrogene, undi ni progesterone. Kenshi kwa kuboneza bijanye n'imisemburo, uburyo bwa mbere buri buvanze iyo misemburo ko ari ibiri. Ni twa tunini twavuga ari twita pilule, ni kaka patch bahoma ku mubiri na yampeta biniza mu gitsina. Utwo tuba turimo ya misemburo ko ari ibiri. Abo nibo bagira ingaruka nyinshi kubera imisemburo ni ibiri, kandi cyane cyane umusemburo umwe dutinya cyane ni wo wa estrogene, kubera ni ugira ingaruka zikomeye. Ikintu cyose kigora ugutembera kw'amaraso ari mu mutima cyangwa mu mutwe no gutera kanseri, n'ivyo bibiri. Inyuma y'ibyo bibiri bikomeye hari izindi ngaruka nyinshi cyane, ariko tuzovuga ko zihambaye cyane. Kumva kumeneka umutwe, kumva ko uburuhe budasanzwe, kumera nk'uwihevye, bita depression, ko imihango ariyo kuja mu kwezi usanga byahindaguritse, kubyibuha n'utundi tumenyetso tundi twinshi, ariko tudateye ubwoba. Cya gice cya kabiri cy'imisemburo ni igice gikoresha hormone imwe, ya hormone yindi ya kabiri yitwa progesterone. Niyo tuza gusangamo ya sterile bita sterile ya hormone dukoresha cyane yitwa Mirena, niyo zina ryayo. Hakaba n'udushinge, kagashinge batera nka mu mezi abiri, mu mezi atatu. Hakabamwo n'udukoni bindiza munsi mu ruhu ku kuboko, n'ivyo mu bisanzwe bihambaye n'ivyo bikoreshwa. Ivyo navyo ingaruka ihambaye twavuga ko ari ibijanye no gutembera kw'amaraso. Nako ni cya kabiri, naco ni amagufa. Ntabagikomeye neza, agashobora kuvunika ahuye n'isanganya rito cyane ko umuntu yavunitse, kubera amagufa bakeneye estrogene. Kandi muri iyo mugwi nta estrogene dukoresha progesterone. N'ivyo ibindi navyo bisanzwe bijanye n'iyo misemburo ya progesterone ni kuba imihango iza nabi cyane, kubyibuha, kuma mu gitsina, kugira tubyimba twita dukiste twa overe tuba turi ku dusabo, gutyo n'ibindi bito bisanzwe. Tugaruke rero ku ngaruka zo kuboneza urubyaro, ko bikunze kuvuga ko iyo nk'umukobwa afashe iyo miti cyangwa se ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bukoreshwa n'imisemburo, kenshi ngo agira ingaruka zirimo kuba yatinda gusama n'ibindi. Byaba ari byo? Ivyo ni byo cyane, kubera wa mugwi wa mbere twavuze ko ari wo kuzibira. Uriya mugwi nta kintu kimuhindura. Mu gihe wahagaritse gukoresha uriya mugwi, ashobora gusamanya munsi nyene. Wa mugwi wa kabiri nawo ugizwe n'imisemburo. Icyagaragaye gikomeye ni wa mugwi ukoresha wa musemburo witwa progesterone. Dufate nk'agashinge batera nkari mu mezi abiri cyangwa atatu. Kariya gashinge umugore abuze ati akagahagarika, ashobora kumara umwaka atarashobora gusama. Birashoboka. Nk'uko na ya sterile twavuga nayo ikoresha progesterone, ikoresha hormone, nayo birimo uwo musemburo, nayo yikuyemo uno munsi ashobora kumara umwaka atarashobora gusama. Birashoboka. Ni kubera kwa kundi twavuga yuko ya misemburo igenda ikurikirana neza muri equilibre, kandi ubwo buryo bukoresha ya misemburo bwica iyo equilibre. Kugira iyo equilibre zongere yiyubake, haraho bifata iminsi, usanga yamaze n'umwaka byaranze ko asama, kandi ubwo buryo yarabuhagaritse. Ariko nubwo byamara umwaka, amaherezo arasama. Amaherezo arasama, ariko ni kubyitondera, kubera kuko uko imyaka iri imbere niko ubushobozi bw'usama buragabanuka. Mu gihe avuze ati ka gashinge ndagahari amaze kwegeza imyaka 40-45, ushobora gusanga agahagaritse
bigavangana nuko imyaka nayo y'imbere ugasanga gusama biragoranye biranamunaniye. Izo nizo ngaruka zikomeye cyane ku mukobwa wafashe imiti yo kuboneza urubyaro akiri muto. Oya, si ibyo byonyine, ya misemburo ishobora gutera indwara zikomakomeye cyane cyane bijyanye ni gutembera kw'amaraso mu mutima no mu mutwe, gukomeza kw'amagufa, na cyane cyane kanseri y'ibere niyo muri nyababyeyi. Ni ukuvuga uko akoresha iyo miti yakiri kare niko ibyago byo kurwara izo ndwara biba byinshi, kubera uko yihera akiri muto niko iyo miti imwinjiramwo ikamumwengeteramwo ikamara imyaka n'imyaka bigashaka kumutuma agwara. Muga none se inama mubagira kugira ngo bakobwa bakiri bato babashe gukoresha uburyo bwizewe n'izihe? Abakobwa bakiri bato mu bisanzwe ibibakwega ni byinshi, twobafasha kugira ngo bakoreshe uburyo bwo kuzibira, ni ukuvuga agakingirizo, spermicide na kagakombe nikaba gashoboye kuboneka. Ibyo nibyo bogerageza kumva ko ari byo bakwiye gukoresha. Hanyuma bamara ko bana naho umuntu agakoresha bwa buryo bwose kamwe muri twe. Muganga Gaspard Ntahonkiriye watubwiraga ku buryo bwo kuboneza urubyaro, turamushimiye. Turacyakomeza kwakira ibibazo byanyu.